Tasun Hechos un Apostoletic ta capítulo 22. Hichayalbetik tasun Diose. Kermanotak tatiketik ay bonawaik stohol kop yame kalbeyesh te bit il ayone shite Pabloe. Te kalala yaik stohol te hachik tak oponel ta hebreo kope. Hichlas lamans baik. Hichle yalbe yaik. Te hoone Judion uuk, ayinon talum Tarso taskinal Cilicia. Sok li lakich pihuptesel to ta Jerusalén. Ha las pihupteson te Gamaliele. Layak bohnob te bitil, ay te chunel spisil te mantalil yuun te meil tatiletiku untike. Kichoh tamog ta melel te diose, hichnish bitil avich ohik tamuk ta orato te haeshe. Tanelal las kontroin te machatik te shchunehik te yachilbe yuun te Jesuse. Ay la kak talahel sok la kik bael ta chukel viniketik sok antsetik. Temuk sacerdote sok uk te principaletik yuun te lume ha testiguetik ta spisilik te layak bonik kartaetik yuun te kermanotaktik judioetik te ayik talum Damasco hich bahle te nopoheletik yuun te Jesuse. Yuun chukul yakik te lito ta Jerusalén svente yuun yakak ta castigo. Hagmeto te kalal yakon tabel tabe, no polshkonish ta Damasco, kol olilukish kal a. Aknash ora chikna shohobil kinal tahtohol, te tal ta chulchane. Hich tushahon kuel talum, sok lakay beistohol skop te machalas koponone. Saulo, bistuk ya awutsinon shi. Lakal, machat akahwal, shon. Layalbon, hoon Jesuson te Nazareton, te hate machayakata yutzinele, shi. Te machatik soinejon tabele, layilik te shohobalkinale, sok shibik yuun, haugmeto, malayay beik stohol skop te machalas koponone. Hich la kalbey te machalas koponone, kahwal bila yaskante yahpase shon. Layalbon te kahwal tike. Hachan ochambael ta Damasco. Te me yashko albotat spisil a te bilas nopo Dios te yayakbat a pase la yuton. Te bitil kashel tubsit yuun te shohobil kinale. Hich te machatik hoine tabele. Las nitonik ochel bael tahkab ta bailum Damasco. Ay tulwinik te Ananias biil, te shchuneh talek te mantalil yuun te Moisese, sok lex koplal yuun spisil te judío etik te ainemik talum Damasco. Talyilon te Ananias sok tekel koel tahtzeel, te hich la yalbone. Que hermano Saulo, yamesh hamish te asite shi. Hich ham ta ora te site. Sok lakil beisit te Ananiase. Hich la yalbonchan. Te Dios yun te meil tatiletiku untike. Tsabilat yun tanail alto. Sventa yun yame anas tohol. Te bilas skanhel yotane. Sok sventa yun yame awil beisit te machat. Tohe sok yame away beistohol skop taye. Te Dios yuun te meil tatiletiku untike tsabilat yuun tanailalto, sventa yuun yame anas tohol te bilas kaneliotane, sok sventa yuun yame awil beisi te machat tohe sok yame away beistohol skop taye. Hichme testigo yeshkoatas tohol spisil ansviniketik. Te bila awilohe sok te bila awayos tohole. Ta orato bila ya amalishan hachan akabata ichha
hich mies pok batlok ela mul te bit ila wal bebokol te kahwal tike la yuton te Ananiase. Kalal suhton te lito ta Jerusalén, bon ta templo tas kopon el Dios. Ay machachik nah lakil tas telemal yilel te halakil te kahwal tike, hich la yalbon. Akame fuerza. Luk ambael ta ora lito ta lum Jerusalén, yuun masyay batstohol te bilaya awalbo koplale. Yuun masyay batstohol te bitil ya awalbon koplale la yuton. Lakal te hoone kahwal. Snauhik stohol te bitil bon tas leel tel ta sinagoga etik spisil te machatik te shchune hate. Lakik tel ta chukel sok lah mas pisilik. Sok te kalalas mahbeyik, sok te kalalas malbeyik chichel te Esteban te la yalbat akoplale, hoon te ayon hich kotan te bitil la yich milele, sok hoon lah kanantay belskuik te machatik las milike shon. Hagmeto te kahwaltike la yalbon, ban meta ora yuun yahtikunat bael ta kubul tabay te machatik yan lumetike la yuton, shi te Pablo. Te kalala ya estohol into te hich la yal te Pablo hachik ta awa, bahtuk tamilel te vinike. Mas nupin te kushul te kinale shik ta awa. La yak ek puersa ta awa sok las silikulay skuik yuun yilayel te Pablo. Sok las hopik tsubilum svilesik muel yuun. Te coronele la yalbey mantal te soldado etik te yasnitik ochel ta cuartel te Pablo. Sok la yal mantal te yayich mahel ta nuhkul sventa yuun yeshlok tasti te bi sventa iluk te ay ta autayel yuun te sviniketike. Tek alal la shchukbeyik skab te Pablo sventa yuun yayich mahel ta nuhkul yuunik, hagmeto te Pablo las kopon te centurion te Yabalstak te yayich mahel ta nuhkul te macha romano ni hauk te me aismule shi te Pablo. Kalala ya istohol te centurione, bayal beita ora te coronele, bila yakata spasel, melel hamero romano te vinike shi. Te coronele tal tabante ay te Pablo la yalbe yai. Albon kai te me hamero, albon kai te me hamero romano vinikate shi. La yal te Pablo hoon shi. Te coronele hich la yal yuun, te hoone bayal takin lah kuun, te kalal ochon ta romano shi. La yal te Pablo te hoone romanoon ta kalalilto shi. Romanoon ta kalalilto shi. Te machatik kansmahik te Pablo ora las esbaik tas tohol, intebitila ya istohol te coronele te romanovinik te Pablo bayal shivyuun te bitil chukulish yuune. Te yankal te coronele yotan ya istohol te bila smulineh yuunik te Pablo te judío etike hich la yak ta tilel te cadena hich la yak ta tilel te cadena chukul sok las tikun ta tsobel te volvane sacerdotetik sok tas pisil te mukul tsoble yuun te judío etike. Hich la yik iglokel te Pablo bas te kambey ta yolil te tsoblehe. Hich la yik iglokel te Pablo bas te kambey ta yolil te tsoblehe. Bueno, hatoshanta yan vuelta y aquí el ta siguiente capítulo. Dios me haya bendición y un techul cope.